Siguran sam da znate za Popaja, ali ne i za priču iza ove igre. Kao i na većini igara za ovu konzolu sa početka 80-ih, i na ovoj igri je radio Shigeru Miyamoto, kreator Super Marija. Ali, pre nego što je stvorio tu igru, on je hteo da napravi igru o Popaju, pošto je on bio njegov veliki fan. Na njegovu žalost, nije mogao da pravi tu igru, zbog toga što Nintendo nije imao licencu za Popaja u to vreme. Miyamoto je morao da promeni svoje likove, i tako je Popaj postao Mario, Badža je postao Donkey Kong, a Oliva Paulina. Nakon samo godinu dana, Nintendo je uspeo da dobije licencu za Popaja, i Miyamoto je konačno mogao da radi na ovom naslovu. Igra ima samo 3 staze, nalik na Donkey Kong. Prva staza se odvija ispred Olivine kuće, gde Badža izjavljuje svoju ljubav prema Olivi, međutim ona ga odbija i daje svoju ljubav Popaju. Ali bukvalno. Vaš zadatak je da pokupite sva srca pre nego što padnu u vodu. Badža je naravno besan što ga je Oliva odbila i sad on vija Popaja da ga ubije. Iako imate udarac, ne možete mu ništa. S vremena na vreme će vas gađati flašom ili skočiti na vas. Popaj je prilično bespomoćan u ovoj igri, slično kao i crtanim filmovima. Ali ovde ne može čak ni da skače. Jedini način da se borite protiv njega je kada pojedete spanać. Tad se Popaj pretvara u nezaustavljivu mašinu za masovnu destrukciju. Ali Badža se vrlo brzo vrati u igru i nastavlja da vas vija. Da. Šteta je to što spanać možete samo jedanput po stazi da pokupite. Druga staza se odvija u luci. Manje više je ista kao prethodna staza, sa nekim sitnim izmenama. Ovog puta Oliva baca note umesto srca dok svira harfu. Badža na ovoj stazi iz nekog razloga žute boje i dosta se agresivnije ponaša. A tu je i Kića u gornjem levom uglu. Šta on radi tu? Pitaj kurac. Treća staza počinje s tim da lešinar nosi Olivu i ostavlja je na vrh broda. Osim izgleda staze, razlika je to što skupljate slova i ovaj lešinar vas saleće. Ali srećom makar njega možete srediti pesnicom. Moram da priznam da je ova staza dosta teža od prethodnih staza. I dok skupljate slova, merdevini se polako grade ka vrhu broda. I kad stignu do vrha, spasili ste Olivu. Nakon što ste završili igru, počinjete sve iz početka, samo što pored svega imate i ovu vešticu koja baca lobanje na vas.